sevdane daha ey zalim no zalim no ey bey Müşberi'de Yezid'in Cengin no zalim no ey zalim no zalim no zalim no zalim no ey bey Hanımefendiler, beyefendiler, Hüdapar Batman İl Teşkilatı adına düzenlediğimiz bu anlamlı programa hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mazlumun ahı yerde kalmaz, zulüm asla payidar olmaz. Kur'an-ı Kerim bizlere kardeşliği ve insanlık onurunu şöyle hatırlatıyor. Hucurat suresi 13. ayeti mealinde ey insanlar, şüphesiz biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sizi milletlere ve kabilelere ayırdık ki birbirinizi için bir fırsat ve bir imkandır. Seçmeli derslerde Kürtçenin tercih edilmesi için teşkilatlarımız kadın ve gençlik kolları گلی خوها گلی برا گلی خلکمی باتمانه اون تب بخیر هاتن سر سرا سر چاوارا هاتن بله ایرو دیسا امشبو برینه که خود جویان الوان قاضی ها الوان میدانه ها وک ابراهیم جی کرم کر لکی در مظلومیتک لکی در محرومیتک لکی در ایشک برینک علمک هبا وک هدا پاره ام لورن لورا بهوریامه و امری مدکه اگر ایرو هنک برایم کرد لسوریه لهنک باجار سوریه دبن پیاده دپرچقن به رومت دبن به امکان دبن ناگیش دا حیاتک برومت او درد میا او برینا میا قلب منور دا بیجا وقت مان مظلومی دنیای دی امشبو وان برای خورشی شبو وان برای خوشی ایرو امل میداننا ایرو ام سکاکانا گلی برا tabi دیروکا کردادا گلک انفال و قاتلعام چیبونا ایرو نروجاوی گو اموان بشمیرن لی ایرو دروجاوا مدا حالو مرج کرد می سوریه گو خرابه امی قالاوی بکن بحثاوی بکن لبلی از دخوازم از هنکی بالا و بالا ما بکشیر مسر حال مجی به چما گلو ام کرد دائم ببرینه خو خبر ددن چما ام تنی بونا خوتین نزمان چما ام دناو بیه هناك هذا دفرشقن بن بيد بن بيرومت بن لقوري ما سبب في بيرومتي سبب في مغدوريتي في مظلوميتي باتفاقيان أبامية سبب أوا قو أم نلسر بيرو باوري خواد مشينو مزند بن سبب أوا قو أم وناقر نسر عسلي خوا دینا خو بدنه صلاح الدین ایوبی کردک بو لی استراتژی و مشاوی لبرگو سر اساس باوریاوی بو وی او قومی دی جواندن کرنه یک و پیش کشتی همش کردار کر هم جوان قومی جیرانه رکر و نابه خواه به حرف زیرین لپل تاریخ لپل دیروکی نویساندن ما قالوا جبو رهبرتيه جبه سرقاتيه جبه شيرتا وجبه قو امدا سوي براتا درخن حياتا صلاح الدين نديرك اجمرا نقيمة اجمرقي شما امي خبري وريد شكل دي بقرن لبي قادا باطماني از جروج آغا بقرا حتى روجلات جباشور بقرا حتى باكر
و ji Kurdê diyasporayê rîştekê xwe bilind dikim dibêjim. Heta got em venegirne ser bîr û baweriyê xwe. Heta got em venegirne ser koka xwe eslê xwe. Heta got mecûyê me mecûyê xelkê be. Heta got xelk serî û em jî pî bin, em ê rojekê taştê bin, roja dî firavîn bin û roja dî jî şîv bin. Eger got em bixwazin weke dewra Selaheddîn em ji xwe re jî û ji dêr û cîranê xwe re jî bibine numûneke xweşik, bibine mîsaleke xweşik, divê em vegerne ser bîr û bihaweriya xwe. Divê em pêşî vê bêtifaqiya nava xwe ji nava xwe rakin. Vê berger û lavelava got em li deriyê dagirkerê herî mezin li dinyayê em dikin, got em nava xwe de bikin, li tehêla hevdîrûnên dertê xwe şevdîre şîrove bikin. Wî wextî em ê ji vê bêrûmetiyê xelas bin û em ê bibine örnek dîsa ji însaniyet û ji milletê dinyayê re. Gelî xelkê Batmanê bi xîret wen ser û serçavê me re hatin, mala we ava be, Xwedê ji we razî be. Weke her cara em bi we ser bilindin, pişta me ji we qewî ye, lewra win weke duho îro jî heval û hevalbendê mezlûman e. Mizgîn ji we re ez we pîroz dikim. Sebebê civîna me yî îro ku ew kesê ku ji xwîna me ne, ji dînê me ne, ji erda me ne, îro di tengayî de ne. Li Qamişlo, li Hesekê, li Kobanê xelkê me bang û hewara xwe li me dikin. Ka gelo em ê bêdeng bimînin. Na, werin em tev dengê xwe bilind bikin. Em birayê we ne, em hevalê we ne, kerem kin bi hev re bêjin. Em birayê we ne, em hevalê we ne, em birayê we ne, em hevalê we ne. Bi ruhê xwe bi canê xwe û bi malê xwe em piştgiriya we dikin. Lewra halê ku em tê de ne, ev serê zêdeyî sed salî îdî bes e. Xwîn û şer û pevçûn ne qedera me ye. Lazim e nebe qedera tu kesî jî lê di serî de ya me jî. Têra xwe em hatin kuştin, têra xwe em koçber bûn, têra xwe me feqîrî dît, têra xwe em bin pêbûn. Êdî bes e. Weke her xelkê alema dinyayê huzûr û xweşî ji me re jî lazim e. Pêşketin û biratî ji me re jî lazim e. Em jî wek xelkê dinyayê dixwazin demekê ji heyata xwe bikin. Qey nebese ev hal heta kengî em ê bi xetere û tehlîka, bi kuştin û xwînê, bi mezlûmtî li meydana bicivin. Dibê çavêl deriya xweyî seriya. Em ê pişta xwe bi destê xwe bixwerênin îdîn. Em ê riya xwe bikine riya meşrû, riya ku em netîce jê bistînin. Ev hal ne layıkê me ye. Mala Xwedê hezar carî ava ku diho xebera aşîtiyê, xebera li hev hatinê hat û înşallah wê daîmî be. Ti carî em nebûne tarafdarê xwîn û kuştinê, nebûne hevalbendê dijminatiya navbeyna Türk û Ereb û Kurd û Farisa. Çavê me ti carî
ندع عردا خلقي دبوية الحمد لله ما دست رجاي للناموس والشرف وعزة تكسي نكرية هلبت جبوي مدافع عرض خواه جبوي مدافع ناموس خواه جبوي مدافع شرف خواه لازمه امجي تدوير بصينن لأف نجبونا تفنك تقاندنية نجبونا خوين رجاندنية أولهي أمنيات جمرجي لازمه هرچی خاص لچار پارچه اردیمه هاتبه نبالوا کرنجی برا هر کس بزانبه ام یکن ام ایهبه ایرو برایمه خوشکیمه دتنگایی دنه وکا چوا ام لتمام مظلوم دنیای خودیتی دکن افسر 2 سالایه کجبونا برای خوی فلسطین جبوی وان کچو اختیار مظلوم ام لمیدان آنه ایرو جبونا گلی خوشی ام لمیدان آنه نتنی بدوی خواه بسلوغان خواه بمال خوشی بحس و حسیات خوشی ام ببرای خورانه انشالله افدام وی درباس بمه انشالله ويدم ببا دمامجي وإن شاء الله ما بسر كبن چه ترك و چه عرب و چه فارس ام تف وك هبن كسي جمع چه ترتنا لأمجي نكيمي تو كسينا أمجي وك هر كسي عبد خدينا ايكو باور يوا بخدي ورسولي وهبا براي منا ام تجاري بچاوي نيارتيه لتو كسينان هيرن لورن ام هن شيرتا لخوشي بك سرهو آشتيا ناف خويي ام بجوا بفرسن كاقلو دلي ما جهبرة دخوازي يانا ام جهبدو حستكين يانا ام خيرا هبدو دخوازين يانا حتاكو ام نش خربن امين نكاربن تكسي رجيم ايكو بكيري خونية بكيري خلقي جيناي دايرو خدا كريه نصيب بشتي شلو 5 سالا ريك السلحي ريك السلامتية لبرمة فبويا نخاصم لتركي لازمه ام خودیتیه لوی دمه جوی پیواجه را بکن حقیقت جی خوین و کشتن و طالان بون پیشیامه بناکه او ریک خدمیه لازم هم بری خوشی داگرینن اب امکانه کو کتیه دسته ما ام جی دسته خو برندن و وکه هر کسی ام جی بگیشن حق و مافی خو لیرو او کسی کو دلیوان سر مدیشه جبو برای می بن خطی حاول ددن آلی کاری مروواهیه ددن اوان ده حضور اولا از تشکری تمام دکن نخاسم ده سریده وقفه یتیمان کاروان هیویه و هر وکیدن وقفه برزانی و ای قصدای و ایها هاجی اما لاوایی خوشوان را دشینن او کسی کو ایرو مجبیر نکن امشی تجاری واجبیر نکن و اموا بی پشکری ناهلن دستی کو بلند ببا اموان دستا لهوای ناهلن خودش بتبع راضی به دویش شریا هادون هاتن و غیرت کشاند والفرمان راسته ايرو نروجا مهنتو منتيا ايرو روجا غيرتيا واس دستو لنكي وماشتكم اي اهل باطماني بغيرت جسر خطي حتى بن خطي
em yekin em ihevin. Yıllardır acıyla yoğrulmuş bir coğrafyadan sesi çoğu zaman duyulmayan bir halkın feryadını bir kez daha haykırıyoruz. Ağır zulümlere maruz kalan bu halkın kimliği, dili ve varlığı sistematik olarak inkar edildi. Bu coğrafyanın asli unsurlarından olmasına rağmen çatışmaların en ağır bedelini mazlum Kürt halkı ödedi. Artık bu mazlumiyet son bulsun diyoruz ve onurlu bir şekilde yaşama hakkının güvence altına alınmasını istiyoruz. Suriye'de yaşanan ve var olan çatışmaların Hasaki, Kobani ve Kamışlo gibi bölgelerde insani krize dönüşme riski bizleri derin bir endişeye sevk etmektedir. Kobani ve Kamışlo'da yaşayan Kürtler, Türkiye'de yaşayan biz Kürtlerin akrabaları ve yakınlarıdır. Bu nedenle Suriye Kürtlerinin hak ve hukukunu korumak Türkiye için tarihi ve ahlaki bir sorumluluktur. Türkiye, arabuluculuk, hakemlik ve garantörlük dahil her türlü sorumluluğu üstlenmelidir. Yeni trajedilerin ve toplumsal kırılmaların yaşanmasına engel olmalıdır. Her şeyden önce vurgulamak isteriz ki yaşanan sorunların çözüm yolu silah ve çatışma değil, siyasi diyalog ve müzakeredir. 14 yıldır devam eden iç çatışmalardan sonra yaşanan yeni bir yatışma ya da yaşanacak yeni bir çatışma hiç kimseye fayda sağlamayacak, aksine kanı, acıyı ve yıkımı büyütecektir. Özellikle meskun mahallelerde çatışmanın ne tür yıkımlara yol açtığını görmek için 2015'te Cizre, Sur, Nusaybin gibi yerlerde yaşanan olayları hatırlamak yeterlidir. Mazlum Kürt halkına o acıları bir kez daha yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bunun için en acil mesele bölgede yaşayan sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Gıda, su, sağlık hizmetleri ve barınma başta olmak üzere insani yardımın kesintisiz ulaşması sağlanmalı, insani yardım koridorları açık tutulmalıdır. Daha önce varılan mutabakatların hayata geçirilmesini teminen komşu ülkelerden heyetlerin gözlemci veya hakemlik rolünü üstlenmesi sağlanmalıdır. Kürtlerin varlığı, dili ve hakları açık ve net bir şekilde anayasal güvenceye altına alınmalı. Eşit vatandaşlık ve adil temsil temelinde Kürtler Suriye'nin yönetiminde yer almalıdır. Suriye'nin geleceği tamamıyla kendi iç dinamiklerine ve Suriye halkının yönetimde adil temsiliyetine dayalı olarak hak ve adalet temelinde inşa edilmelidir. Suriye'deki bütün etnik unsurların ve inanç gruplarının hak ve hukukunun korunması, adil bir yönetime kavuşması hepimizin ortak arzusu ve beklentisidir. Suriye Arap Cumhuriyeti gibi sadece bir kavme atıf yapan dar ve dışlayıcı isimlerden vazgeçilmelidir. Son olarak çağrımızdır. Kul kardeşinin yardımında bulunduğu sürece Allah da kuluna yardım eder. Hadis-i şerifi uyarınca başta Kobani olmak üzere Kamışlo, Haseki ve diğer yerlerde kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için herkes imkanları dahilinde harekete geçmelidir. Yardım kampanyaları ve insani destek büyütülmelidir. Kardeşlerimizi yalnız bırakmama yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Değerli halkımız, programımız burada sona ermiştir. Bu anlamlı programımıza katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.